So hi jotono no murung blog nong no te salam sogo ke nong nang belai ke hambai rena musungo tamni ke norok ani blog nai tong bagai nong ni support ano rema bagai belai ke hambai ke norok ulo banam te ke no support ri tong di ke norok to tini nugui mankhana ani thumbnail lo অনেক বড়ক সাইমিয়া যে আং ব জাগানি আং তাম খাইতং আনি রিয়েল মুংতামো গে অ ভিডিও নরং নুগি মাননাই আবন বাই নরক পায়া সাক নাই তংদি গে আং আসু কক ন লেউই সানা থাংলিয়া গে লেয়াওই ভিডিও চ্যাংলাই শিওয়ানো গে বাক্সা বড়ক আনো সাও কমেন্ট রুই যে আং এটিটিউড কে কক সাপু আং এটিটিউড কে কক সা আং লাম তাহাই মাতনিয়া তামনি কে আং কক সামানিসে আমতে হাই কে বুইকে মানে এটিটিউড রখনে আনো কমেন্ট রু কে আং অবনো মানে সানামো সুঙ্গ যে আং অব কোনো এটিটিউড কে কক সামাইয়া আং কক সামানিসে আমতে হাই মানে আং নর বাহাই মাতো আং সিয়াতা বাট আনি মতে খেত ako niji singke ba ang attitude kuno attitude ke kok sama hai ma tong ya ke abono norok hamia ta wan suk di ang kuno ro attitude ke kok saya no ba ang kaham ke no kok sawo ke faji cheng lai sinai hi so ang nong no tabuk ani self introduction di sinai je bui ano comment to question khai singmani first ga ke nini mung tamo ani mung ga ke murung ya do murung just ang youtuber rima se ani real mungka ke monorama debbarma ke second question ka ke nini kami bo jaga bo ani kami ke monodolai district go ke onek jona wan sukma khana tamo bo bumung bo monorama para bo mono ke monorama ke ani parents rok ano tangni rikha ke bumung ang mono আছে মে বাকে বরক আনো mono roma ni mung phari dikhata ke third question ka ke nang tamo porito ang to ani graduate ang last year ro complete kha ang art student science rok maya science student nang maya tam ke math rok manja jaya bokrok re brain kre ya am bagi ang arts na we arts nai porikha graduate khang ke ang bo jaga pori ang Guwahati o pori wo province college o ke angaro pai phaika last year ro ke this year ro ke ang admission to najang no pai bai haipano ang continue khailia kisa gap nagra na nei so ang continue khaipinai this year ro ke the next question ke ani all school ang agi bo jaga pori ang first ngangke class 1 to class 5 ngangke ang dumachora holy cross pori wo ke class 6 to 12 ngangke ang Montfort school pori wo ang Montfort school pori bai ke Guwahati thangka graduate khaina bagai ke obni story ang kisa saikhana ani porani story ke ang graduate khaina thangmani ang admission to nakha nai pai ke ang tesa ang mane Frank Finoba ang admission naka 1 year ni bagai ke Frank Fino ang 1 year ni course khayai payai ang placement makha Gujarat Radisson Hotel kanlawa ke aro 3 months khaigana ke khai payai ani sorry hamli amar kheno nong ni hachalang khaba ke sorry rok hamli ya bela ke luma bari oi ang tesa phaipika phai ang tesa ani study continue khapika ka ang last year ro graduate ang kha next question ga ke nini hobbies tamo ani hobbies ga ke ang mane katal jaga o thangai ang explore khainai nyam sungo ke ang bisi bo jaga explore khainam ang bisi bo jaga thanam sung ke amti natural jaga o thanam sung ke am sungo ke next question ga ke nini favorite color tamo ani favorite color ga ke white and black maximum borong ni favorite bo white and black no ke ani bo abising ani bo favorite color white and black no ke amsung bo isung mani ke norok tebo sinam sung khangke o comment to ano comment khai sadi video na asuklo rina thanglia tamni hingka ke norok bo bisi ang no bai bam tike kok sai jong norok sele jang nai bile ang nong na asu boring khailia ani je mane norok je sinam sung mani ang sairi rika ke norok tebo sinam sung khangke ano please comment khai sadi ke 10k subscriber khairi di angnai khate bisi kari kha genoro
Kintu ani subscriber le aste phai tongo but views ke tangi jen kaya ang wanai tongo abono views kaya tam kang nong bus kang content ka ham tu me adang khazani saimali tangi views kaya ga abono noro nai di paya sakte ano Instagram noro tangi follow khaima no ke baksa borok no tangi comment reply khaya rok ni kungma jona comment ro gang ke khaya na ang wasa ang live phainai live phai bro no ano busto kok suna mo jong sundi ang nong ni jotto na answer nai te abono phaya na te koi dini pore wo norong nai tongdi paya sak nane paya sa ya norong nai tongdi nasing tongdi phainai ang ke amsung na tinin bagai ang hop khayo norok ani introduction norok bahai ma tong norok comment ke sadi ke tep sinam comment khai di amsung na tinin bagai so jotto na bye bye.